Kap nga coach, kamu me pilpan yang pachang ya. Kalangan kiyang coach ang maure. Amen. Alright, bang ko lang masanin coach, mamaya sapol mampuk sarawi. Kompakatan Luke, iralaw triya sa kriyaw, irachikik sili sa keo, len wane sa kriyaw kakanchingiti, inchingiti na nompukan, kom kakachuy kom watak kan kiyan somawan watak, irakan ni malamal, amen. Pagkauno coach kang kachin mamasa ng komyongay na isapol mamasan Hallelujah, Jesus. Oralap may kito wasan and coach backslide. Makom kanyang wrong lapin lo kaya watch me backslide. Okay, backslide nan mamorang kauno. Ang aramasaman mamoitong kray sa more. Amen. Okay, backslide ang rail kan me pilata. Pilata repan moitong kray sa rail more. Sang niya rail poston, sang niya rail kamelele. Amen. Rail kasamo Christ and coach long wiyala rail kauno rail son kamor. Okay, lapin lo kaya backslide, kanong so lang man. Amen. The believers, Hallelujah, Jesus. Makamu yaman me prisay kin siya mo itang Christ sa nor kapang coach. Pues o chicken run with Japan, kaskul kitak Japan, rong pa na coach backslide. Kami nila mag-check-in kalap wrong lo kaya wachen talapin backslide. Tena prayer request kan kung niya kapag kiral kan me backslide. Amen. Okay. Nan lukra laut riya sa kriyaw, irachichik silisa ke mona ipan taula nan tamo tani menyo kiyang child, imen wata ko ang child nan irachichik silisa keo, and luk riya sa kriyaw. Amen. Maurin Simon Peter magchaypan wrong so chicken run wache. Okay, nan silisa keo masani Simon. Kilang pues setan alayer muy puen song kumail koros tuwecha so much man akin koko sangkilin wan pilawa. Hallelujah, Jesus. Okay, Jesus mamamasa niyang picture ma. Mon Jesus apan kachila tuwecha kukulanger nan kolokolo. Okay? Rong mga tame ko sa yang Simon Peter. Kambilka kompro yang amun maor tuwecha masanin panawe wang komi. Masanin nimpang wang komi yongay. Masani Simon. Kilang po setan alayer muy puyen song kumail koros tuwecha so much man akin koko sang kilin wan pilawa. Hallelujah klang kapalakan sa chokosang ren kauno coach. Apo sainsal wasame ale muy tata o kisetan kin sa choka ko to chaw pilipin ko to kitepin song kichaile akinalamas muy. Ima karata puksaraw masanime kaunos chokin kachkiyang kichail ponang intamak chail kak paweti. Amen. Apakin muy tang kichail chak chailin so payi one mak chail kak paweti. Alan pilipot yesan ng kasungsongkan Puksaraw ito yung child me, epilkin ko na bata, alen child ang kakpitoy. Amen? Or kapang coach, masanin sa coach, Jesus mamasan yung anta, kilang puseta na layer muy. Okay, como yung ay, masanin coach, kakakpuliki yata man wasa. Menta Simon. Okay, pang pula tayo wasa, queen, kilang puseta na layer muy, puen song kumail koros, to which so much man, akin kokos ang kalinwahan pilawa. Amen. Ararong mawe. Isme Jesus kasaya wasta Simon Peter o yang chon patango. Sa poliman Jesus chon patango. Maginu yang Jesus magin karakarani yan sa Russia. Masani yang Simon. Kilang pues setan na layer muy. Puyen koton. Song kumail koros. So man me excluded. Masani song kumail koros. To which so much manakin kokos ang kalinwan pilawa. Apil masan nan sili sa kriyaw masan yan ta. Apipan kapakap kinuk Simon po ang poson and der luwachala. Oniyam pan sa paltong rey kapan kakila kata poson and reyang kan. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Kauno coach papa ang komoy. Nan sila kan maurwatch kauno coach papa ang komoy.
You are counted. Pagkamiyan kakanyang uya sapol manggoch tatak. Chay karusian pakatarto ni sampa miyayar sapol machail. Miyayar at chail. Puka miya chail kisakis me. Kiyang manaman kichail po chailan tatangki. Ang nain sapol mawe. Or chater mamaliki. Kasa sa lumala. Chakayak makauno kachkiyang kichap. Kicha watch out. Kicha mas-masan. Pwede sapol mamasan o masani me. Setan alayer may. Pueden ko ton song kichel korose or ya chakel pa mimiyawasa chananak chanka sinan taren kaun okay pacha poet korusia tatagon munchichi ko sang ren Jesus amen me korusia kel koros kelen poet kelen poita kelen saratakla kelen maula me korusia me ren kaun Jesus okay amen all right backslide chebang protonan oralapo Okay, so lang man yan sa magtsagan mo itong kray sa chamot, wacha miya song kap ta ngen kap me iputirecha. Ngayon coach may mekan wiyakan tubang kichor wiyata me coach mamao. Hallelujah yan sa magtsagan mo itong kray sa chamot, kichaka kon at chamot waklar. Cha sola peron kisong kan magtsagan wiya maso. Ekin automatically cha moretisang. Ngoy kakatete yan sa mo itong kray sa more. Iparan ka lang kastos chel pilipilkan. Ipilparan ka rong kaulin sampay may kayo paran ki pweki pangkin motor meditate sali sinlo kaya malin ng kaul kan amen. Apan so may muitang Christ ay more uyakin chayo popsang uyakin chayo pop ikangala rong kaul mal loko kaya may loko kaya ikak piliratier tuwecha lo kaya mal ko sana nawa may pitatal painet tata tuwecha kahit kini completely so lakin pay na tapos song puko automatically tuwacha sola kalap once me pilbang no pulpito isana na way tuwacha you can feel guilty pwede ya sa mes choko nang ituan nganen coach ang sa magchamo ito ang karay sa chamor nganen coach may mirecha makailong kisang kan maksain sampa makinsawa sa ikitya kapich kichasang na isangan more po kaya okay paluwara chan yan sa magsyamo itang kray sa chamor tenu nature iputirecha me kininang yang chor wiwiyang mau chor paluwara chan me pil flesh amen pil steel mamor chanan flesh o pilkin wiwiya inangan paluwara chan makin ichorain nang akan men wiyata sapong okay Ariyan so magchakin as believers kachamo itang Christ sa chamor o kachapil aneta inangan uto kacha kachapil tokiyang atak cha salano isono kaya chayo wang kauno coach iyan so magchakatan kila backslide at chayo wang coach solar karakar tuwe cha nin chapio amen kachaluwa chalar nan tuwe cha chakopora ki kauno solar no kachapin kakerpin matamata magchapin katokiya tayo char magchatatoker chakatokiya tayo moni okay isolapil no kanana uya kapakap ko pwede yaletire okay eluwa chalar at saka por kauno eluwa chalar okay ari nampayo me tuwa cha liki ko cho solar no tuwa cha ninchapyo it's getting like solar no tuwa chak chapin depend down chapin ko por sangkan me kichakin pain ko to kita amen ariyan so ma chaka por kauno kichak solar ko por ap chawut pil tapacha ko por tamak chakin kak pain ka cheta our confidence and with mimi chanan tamak chakin pain men uyata amen kichakatan kirme acha pili wang kaunok cha pil backslide amen backslide so cha pil mimi chan ya cha mokit kan amen makcha okay chakalak cha isaw lang larapi ko lang ay sakaw yari i-backslide ngay ko lang ay pilguya tayong song ko lang ay pilyang pingko ape song puko me yari ibil backslide mo song puko yap it's not about that kahit kani chamo kanin kan so chicken rawat cha ban rong pana song kan me ban kakan kasale yang kicha te pangin kin kicha nan ngane cha me kicha acham ewang coach elulu chalare or chana na katok yara the fire chana na sound tak sinyayas chana nen kunla amen okay in number 1 mo acha self confidence acha liki coach solar kicha me pain uter kicha pen kop ke pain kicha klanan proverbs 3:5 wasaw masanik chan trust in the Lord apchater lean on our own understanding hallelujah okay makchapang glam mauren teacher sapon man kauno chompatak tame she ranch yung teacher makasinan tayo sa mga insaraw mo ret yang rail
nan huyuya I picture makasinan tayo kapar okay picture ya I picture at magkapangkas ko kisaw chicken ranwich ay so mag Jesus masani yang mepan kamam kilai tame picture sapan ki me mepan apan yang Christ pola utana confidence to which ay ma ki ko proporki me one kamela la kauno me milale apan yang Christ pola ap tame Jesus masani yenta murren da mon mala kapang kokoroch kapang kamam kile nyola pak silu makasasaya Amen. Po Christ mangi tame picture pa so pa yap. One time picture memor la line so po kaya no karkarani peni ko propor ki peni ma utana pangkak yang Christ pola Hallelujah Jesus. Arap chapel pang kasampal ki Japang kasampal ki sangan moran papa coach bakchami milalain so watch hallelujah kana yang sangkan magchawiyuya poklanan kayong orange Isaac irachiki Isaac riyawanta mata makakaskasinan chang kakanayang pagapilkak poputi Amen. Hallelujah, Jesus. Magcha socha pang ko propor ke kauno, ap cha pang ko propor ke chanan tam ke chaken pain mata woke, puye kiyay mamorang kauno tani socha pang wiatati. Hallelujah, cha nana kailan coach. Cha socha kak pain mamor ke nana cha mata magcha sa, magcha kakong, ap cha socha likiyang kauno coach. Ya puye etu cha achakelo achakak koros ko sangren coach. Amen. So cha mimi ni power na cha kasakasay ni kilinawacha, ap pang sang ni kailan ngan saraw mamimre. Amen. Glory to Jesus. Okay. Number yawan da prayerlessness. Okay, acha men kapakapo solar tuwe cha rancho yo. Mechin sene. Mechi po nga kaya kapakapi solar no kasampal ki make pan porta kapakapeteta. Mauchar ikak chang chokola wasanta to kay kuya kapakap chokola. Te may pilmano kala kapakapo ipil panta to kay porta ipil panter. Okay na inak purasan ta kaya kapakap tain so mau yo meyanki ay nak cha kapakape okay mo acha mauran kapakapo epil solar tu echanin chapio okay klang makchabang klang nan maturya isa kono pa isa keo puksara masani yang chama Jesus masani yang rairan portai rai kapakapo yaki palingana cha utana ken willing yakan utan tupang yakan inang yang palingana cha te palwara cha kaitan palingana cha palingana cha can willing to pray palwara cha imakan luache Amen. Hari achapel moran kapakapa pela nana kela anano utan kela po Jesus pataki yang pitcheran kapakap pitcher decided to sleep instead. Amen. Ari tama como yung ay sa mga coach kin pangan kin como yan porta como kapakap lang como kiniyang mamayro pertani pong siya perkita na likapan pong pogamang kapakap kiyara mas nganen coach mo kahit kin ka pertama na rakchanane uya ka kan peke it testimony kiyar and sa samalar ikalap ka sa iya po manamanen kapakap imamayro porta na lukapan pong mo to ko lang restaurant clock silu perkita chay man kapakap ki na nephew man utan ipirta chay man kapakap ki ari kapangako chay so me iwiya kakan pe ko changay pir kapakap ki pokata cha maur kapakap ki la chan nak ngay pluwante mayer okay the next day ya pasata me that time ay so me ko sayata me eso pe accident yo ap nana wow eso cha lang ka wale or glory to Jesus klang nganen coach pangan kunuk kan wiya me coach Amen. Po yaki mga nan coach kin tuwa chan sa magcha mo itang kres at chan mo nga nan coach kachlong recha coach men tatang kin kichel po yaki kuprang kak po ita or yakin uyir perpaki seli isme pang kak tatang ki Amen. Or yan so magcha pan kin pirtate mpang takan pangan kichata porta mas po ang kapakap ki yan panay na ya po yaki panlalangar ng kapal Hallelujah Jesus Kater so paisang makapiluya songeo okotongo kan pulikiti ko kapakap right away pek yang nganen ko Amen Japan men rong asangan sarawi ang sa magchamo itang Christ sa chamor ka Japan men rong asangan sarawi papangkin kapayo kaperan yan sa Japan kana sa tama chamo kitin pek wato more na ramasaman oh glory to Jesus sa kananganen ko chari mauran kapakap tuwa siya saulang kailail man utang chanan kichan mamorke mauran kapakape Hallelujah Jesus okay kalanganen coach klama kichapan pil acha mauran kapakapan luwa chala o chapel wiyata tip
pok chow yata tipen sapay kyan sapon bang coach masan pwe masanik chelen button kapakap hallelujah ap mak chapan sapay ak chapan puangal kapakape or chapel yata tip sangor usiame so chapay kyan masanen coach uyata tip que chama mor que yer tipe archaban kala kai que chapo saro ka tete me poinan tip ye mela sangan tip ta eso cho que yang sangan tip ta tip ye tip sango maka uyapil kisin lo kaya likam kis chama kanta kapil miyer nan tip poinan tip ye mela hallelujah que chakala ko kan que chama moren tip and so kis mak cha sa mak uyata tip pusaro masani chango toren kauno amen Buya katang coach. Hallelujah. Klang imetipit coach masani ko me is after my own heart. Buya ki social Pilipin sangan makapangkala mauren tepit yu aramas sakanakan man. Aputanakin asa. Egana sa koto mo silangan coach. O buya katang kauno coach. Sang kiyang kauno coach. Amen. Karak chater kin akisang coach me coach yo. Buya mangi sang koros magchaw yata Mo in setan ako te song kichaw. Mangi yer me pang ko te song kichaw. Klani chatong wata rachik silisa kayo. Masani Simon, kilang pues setan alayer muy en son kumail koros Amen. Armona achale lang nang kasungusungok chapan. Chama-chaman mo kauno allow a muitara that temptation te sungusungwo and leluk ten lelia. Pues kaya mangi me kichapan kako paraporki pues nganeo me kachkiyang kicha Arepangin kaskasik is makchapan lukuryang Makchapan given to that temptation tak chapan poeti. Amen of Japan. Pewe kiti sang niya Japan. Poison machakel memeren kau no. Hallelujah Jesus. Okay. Acha moren saulam pan pilua chala. Okay. So chika chekas kasaya backslide. Amen. Okay. And the following God at a distance. Amen. Kichaka kiyang wiye pachong puin yo. Pachong kautak yo. Ap kichaw tan socha. Acha mong yung socha mimiwasaw. Amen. Okay. And a lack of closeness and fellowship with the Lord will always be at the foundation of a spiritual regression. Okay. Klang picture ay so may uyay titaw in Jesus. Uyay yang an Jesus, warak in Jesus. Amen. Close to Jesus. Apan so may uyay titaw in Jesus. Socha tuwacha Jesus ay so marakuletu wala po yung kalana lekateko is following apo Kristosa ko proto nga chamo re makasampal ki utang champatong nan masanen koche a chamo ran utan mimren kaunok chater pachong po karapa okay mia sailok pan yaw yoy nga yang chang to ngong kita sa lepo ki men yang kola amen okay proto chang ay puang mimi seli o yung sang pakay ruyawita me yech puno pang yang ngoy pichang ala seli abutan coach mangi in my alone time dame wi okay chaka ko sa yaw me yang chasa kauno yang yech apa chamor kas sa yaw sang chamong yung mimi yakiswasa chabarabren kicha sang kan me kinuwang ko prang coach hallelujah I'm not judging you amen at masanen coach men kopong a child mo nan 2 Timothy silu Isak wano Isak wali magawatak sa masakaw 17 18 or 16 kas kasaya wasa me masanen coach karos sang ren coach men kopong a child mo re amen or chater me chocho keninda ipangako pinan borakin church we are not judging you at masanen coach message Japan posa yang kami te posa yang ya menda masanen coach kota amen chay makin tuwacha chaykin men excuse ki poiterong men kawe ki eu pinjora masanen coach men kopong more hallelujah ari well anyways kalanganen coach kisa pol mamasan chay minan following God at a distance okay kaya ti sang monta warming up at the enemy's fire glory to Jesus. And so may picture ititawin Jesus olel nan kampo. Esong enrerla poya kaya imimsel na pekon yo wasaw che panglang la kakamatawa me utam pekon poya ke korusyan men koleti Jesus manache me bui mana seli me kawalar koson neten me susa kane wuyatar manaman pilele ran sarawya pe ran me socho me ko trepan wuya porenen kasarawiyan kauno ke socho ka kuya me ko ka aluwa kiyam lo sa pe wana ar kasarawi ran sarawi of Christ kachte ma chepan watak ministry kamawi la soma pille ran sarawya pe once me call out puegramen maula socho kachapan ki ranta rala maula by faith Hallelujah, Jesus.
Okay, yan sa may picture ko la wasaw. Ko la instead of choror lasang puin me kulit ya song kamoro, iwasa ko la pil yang ya karkarang-rang niya right ksin niya yo enda warming up at the enemy's fire. Okay? Buksara masana yang chailan melkaka kanira laute ura chike okay pang wata ke. Okay, masani wasawanta. Made by aramasakan makin soy kala kawait na ramasuat kan. Mesochakin men kalmangi metipanakan. Tepachang railakan mesochakin waun ki coach. Hallelujah, Jesus. Glory, 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 glory. Klang masanan coach match. Masan kom kak pen chok amor. Yawasa amor can mimia. Yawasa amor can can spend most of your time. The palalaut na neuran amu yan sa makaunok muitang kachak chanan kaya kan maurwich. Yawasa cha palalaut na cha maur nan ranok chakin mimia. Chakin miminan presence in coach. Nan presence in coach wawakinan wasa nan sapon mang coach masan nan nan tuwacha nan molen coach Magchapan we a cow tak yang kauno, Japan we a kap ki meche kan Japan we a kap ki acham more, Japan we a cow tak yang kaunan kolen kapung, amen pil acham mong yung tacha matamata pan meditate nan sa polmang coach masan, hallelujah. Okay, nan raneo yawasa acham more kin mimia. Yawasa chakosay, tamak chakan koskosaya. Tamak chakan we a kilikulan, tamak chakan we a rong. Song tamak chakan we sali. Yek chawuya song me banka parenta kauno, tak chakan be we sali cha chao, okay minutes luwa pa ko to chakapakap, one the mayor. Te mga cha, okay pa mga kapakap cha, mayang kam kachin kasaraya sin chung alakach, amen. Nak. Glory to Jesus, Tak chakan spend acha time on coach, makchapil kapakap lel ministry sa kapa asa rayang atin kapakapyo men kaya kau limala kapakapo no cry amak chepan uye kosa ya usong amakamang koro chepin sola kone cheka ko ti cheo prota okay time sa malarte mak chepan mi po social media pe ko ti cheo prota okay tami pa uya second show ya ta po ikipil dutang ko ti pernan tami ko pon Facebook ape Hallelujah. Okay, isang bukak chanane pil watch out po masanan ko cho masani made by komi ta made by aramasakan makin soy kala kaway tan aramasuat kan mesochokin men kalamangi metipanakan te pachang rail kan mesochokin waun ke coach amen klang aramasuat aramas tipan o aramas mesochokin waun ke coach hallelujah Chukun wan ko chuka chapan kita me uya ka ta uya mo insana ka pangaki ang kola ka pangaki so chame man bil kaun nu ka pe mo a che ko se ka so man me man bil uya ya mai man ko bang ko masanan coach kaun coach pangalara wi kamui amen saro ka tete me wan kauna limpak akan kashin kan nga ma po Manchester polima te salongala te laktakla po coach mangi Makchay pang kotore at siya maot panentap nanel. Wana limpak makaratapil kupurata po kaun chisasan kachto pola. Mesocha tipayo. Apoy kiyan kakuyata priswatch po ang kakokone kichel pana. Amen. Or Christ sa kachto polaro. Opo kilar korusya ap. Mepilata chawale tairal mepanan gemor socho. Na isoni sa payo wano. So cha makakolaren kauna magchay so Japan kolare. Amen. Ori miya me pelken matawa. Ay pa wiya mo po Christ catch toro polar ya polar apo nga chay rail kan me. Mo itang yar norma po sa no kamelele. Amen. Ori masanan ko chang ko mo makambil kachin karkaro nga ya so chkan ran watch masanan coach esairam nor komo ya kakan peke. Coach bakang kamoy bakang ya. Amen. So chokan lipiliki aramasaman. Hallelujah. Apo pan tipentong sangan morta magchapela tama morkie. Coach pakong ya. Apo ay wiwi tip este pakong tip may wiwi ata. Apo nan tip ye mera may pan mamorki moren tip. Even though coach pakong ya ipan melanan tip. Isipang kolare. Porque so chokak e wong tip. Ako sampal kiniya, apay moren tipo es chokak e wong. Imakare ta tipo pang wayala nanel. Isipang wala rin kauno.
Hallelujah, Jesus. Or kapag nga, coach, okay, you're warming up at the enemy's fire. Or kanayong isma kawiya pach-pachong, kanayong sangang kawit ta makawiya rong-rong. Amen. Kanayong yawasa kawiya kukulayakan. Hallelujah, Jesus. Kanayong tama kawiya kilikilang, tama ka kung kasakasayak at katitihan sa chorus. Amen. So chume ko chume coach kin so chumangi. Coach mangi sang ka Rusya. Even acha mata urer na kichakalep kin mata wa coach mangi. Amen ari. Inchan Christ kareti po yaki komuyongay. A faila po lang sa koros chaka klukori coach kalangan ng kicha. Masani na kayong son tuwaw. Amen makchapan. Po yakatang kauno tipachakan. Bang kachin wiwiyama pung o bang kachin makakiyang kicha. Amen. And Chronicle isuwi sakpayo ng Koryang Chronicle 7:14. Masani wasama nayaramas, if my people turn away from their sins. Magchapan supay sang tipachakan, wak sang tip, lukwaryang kauno, abangkachin sapang, o abangkachin, and I heal their land. Amen. Mamaya sa nga narayriyo makarapapaki. Mesay maula na nam nor, na nam relationship, na nam popot, na any area of your life. 2 Chronicles 7:14. Amasani, if my people will turn away from their sins, from their wicked ways, and call out to me. Amen. Ipan, I will hear them. Ipan, wrong child, I will forgive them. Pan makong child, o pan heal their land. Amen. Ari any area, makamimilale, makachangalarlale, coach kakamaw yala. Amen. Sampa pa watong kachamawala par, it's gonna be temporary. Hallelujah. Nan maurin sambawaj, temporary chor magchabandiyar. Imakaratak siya klang la ren kauno. Pagka mamaurin kauno, imapan pachapache. Arya siya mamaurin ranwaj, pan watong kichay wasak chapan. End up yung niyan sa magchapan masaltas ang sampa. Okay. Kalangan ng coach nan, last one and that denial, mamaurin tuwe siya kamam ki. Okay, magchapan kamam ki. Coach manage magchapapa. Yan so magchapangkin. Koto yang sarawi, koto yang wiya puko kan nan mon sarawi. Apa yung so magchap. Pati yoy pasyang kampakapachakan. Rapanta lapen so lang la. Ay yari pilkang atakamam kasali. Pues chuyang. Ay, glory to Jesus. Makomuyaman chananak chan repent. Makomuyaman mapilikin yang yan ang sangan bauran mas puka makinam mutu katan naman ang kaya suwat ki yang kan baka pa kan po ki ay kin songan bilyang fit in ng krupa pe kamela me na sangan anti na sa watch ka the young generation, the young people rakin men fit in makarata rakin deny tamare osa tame melel tuwan coach manage mara papa maybe not just the young people mind bil aramas me bil tiyan ngoy pil komi teis mo komo pil mangin na sapol mamoy panay na ita na sapol mamoy friends kan sangan patch pa no kante kichakotok chayang katete nginworki asya katete kaunok cha proway rakito cha sangan magchas koto sangar lale cha salar ko na pil aliyalo pok cha salatak sanger ak cha ko cha kan pakapasya kan pil koprotong cha pil semen ran feel bad na kachapel purang chapta arapang ko sangya menasa coach management wakitalara chamor makcha suchuka kwala wakita watch re-rail hallelujah rabanda arina epil na nakakachapel ikakachaw yata may wiwiya pananas cho yata may coach puya kicha kotok cha kao ngoy kotangay kao tako nak ngay purala pil steel replikitong yata may sapot esalatak sangir lalew ipil purangal Arepan, esocho yata men katete mau temen kalok mau tuen nor me kauno wakita la rey poran kaken kilango per wonder o kakakase yang gish mama yamon kauna wakita la nor sangon open door kana che we have bangkak pen ruchungeti okay tami yo yang che so chicken run watch me petata backslide. Okay, pwede man-encourage ka child karusya mamoitang kray sa child more. Mamor na child poso no kamelele child wiyata pilipiliwa chen kasamolong Christ na child more. Kinlalain sa utang child pan wiyata tip. Amen? Ang sa mag-child moitang kray sa child more utang child pan wiyata tip. Pwede wiyala laisin yo krecha chani chi charki chaw wiyatip. Pwede kita mamorong kao no.
cha sayar me kian mak mi meren kauno chapan kotok chaluk war pak mak repan mak on kicha amen ek chan nanchi yang acha moran kapakap acha moran kapakap anane on fire hallelujah Jesus Nain so korus mak chalu ko chalanan sela kan morwach kichater changa sang kauno okay can feel bad me tuacha aral more solar memorang coach macam kas school kita orang pernah soch kan ran watch backslide kanger proto pachang kau tangkan kanger proto nan church pueke killed rasuwatiki terena menangki tisa mapkach pona uya tataw kan munchi cho me socho melel makan pichi kecai ren kau no wasana cai lale mak o salatakla Wines mak Japan changa way sang ren kauno Japan to line so korse ari manan encourage kamui as a believer was a mama more mia so chicken ran watch coach mama sanang kamui makomo pilkan pa kamui eka kon me am moran kapakap solar to in chapio area a chapele wan ko chapel backslide Amen. At saka para ke kauno solar to in chapio chanana pil chakata momona chan maure momona cha iti tawen coach ya wana cha to sang kauno mak chau tan ye yangi coach pwe ke chapa kong kauno tek cha ye yangi kauno pwe ke chapa chong cha song kan activity kan makan wi yawe amen a cha more mimi chanan eu takachoro to cha ekiswasa udan saikin cha kotoren kan acha mongyong pil still so chotan pakong coach pakong kauno chaban ka poyata sabon mang coach masane ime ka chin masane makachel pan pakongi chelen ka poyata sabon mamasan kane kaiteni me pusara masani if you love me obey my commandments amen ok chelen pil pakpayanan ponga chelari kak chok sapali yam nor amomon isma kom kan ka por ke kayo Yamo mona moran kapakap koryao. Yamo mona muti tawen kauno kaselu or ismo komkan pachpachamenta chenta warming up at the enemy's fire. Amen. And so much a moran so long kan luwachala chastupan changa iral kan mesocha moran kauno. Chastuka kale encouragement wasao. Amen. Kichapan changa iral kan me moran coach. Pui wasamaban encourage a chamor manani pro 10:25. Akatete wasa chalenter chukati sanga chalchi akan pokon panakan pok chalan kan encourage one another pok chala sama to buen coach karantor wasakis makatarang ko paname without encouragement and coach don kauno akana na kalakakan komai. But that is a wrong catering. Amen. Nan ibro isak lima chalan pokon panabo chalan encourage kang kakelaka amanaman kas kuliya manaman panapanawi manaman kau manaman amen isangan pokon panaka po palingana chan pilka kairtan kakau taut pa chay wong coach and pilka kakairtanan level yo pil makchamina level kayo wan laut na chakas kul kisabel pan kasautanan level karyawe amen hallelujah Jesus o kay tekin chapel level in kakairta kasampalaw at chaposan utana pilanana kairta pues que poson kalep makan kaparanta kauno makchapang ko to cha puinin uya rong ap chas choka melele a chas choko to rong mausang glory to Jesus hallelujah or kapanga coach kalanganen komi so chikapayan ranwach makomi makarongorongero I amor ka asame amor damo wang kauno elwachalar amen kalangan kiyang kot sa pulmamasan sa chicken ran watch pwede ay so na cha tuwecha prong chok sa pala cha more prong oneta sa pala cha more papa coach a cha more ne wang kauno po coach la poch klang men tatangken komi miya more me awiawi komi po kamu me pan pata kong rail miya more me awiawi komi par maulaw kom me pan kita Amen. Hallelujah. Chuo ko sang wiya tota umong coach pa tatangkan kamo coach mamangi. Or miya chan me mana komor ma kamo kachin ka pantelar. Puwede kamo isay kin cha pila takakan taike. Amen. Arbo sa makam kachkache cha pa na cha kapakap makamo amon more
Epil luwa chalar. Amen. Tsaka pagkape bang kapakapen rededicate cha morong kauno. Amen. Porque it is fire te kisinyan nganan ko sarawit ngan saraw yang kapurang hokok okata okok nan nganacha. Amen. Pagchan uya lululiki acha men papa coach. Hallelujah, Jesus. Arap siya ba nakapakape? Kapakap kila more purang rekameta more ang kot sa chicken ranwich. Hallelujah, Jesus. Ap mo na siya pan tawlaw uya kapakapin rekamete kan kapakap kila more tuwan ko siya mga more o kapil asapin ko sa sangan area more tama ka more kaya sa ko siya ipilmen uya ang somao kaya sa oksa jo belit kapag panalita Christ lama ka sa akin jo mo itang Christ sa maurap kaya ang rong mauran backslide the believer man maur lulu chala kaping kiyang coach pagkakak kalakak no kakak chapta kaskuli kaya maur maurang kauna pananana ke laile kala ko po kapang kakchok na namuirian kapakap na namuirian is makaliki yawa sa kakan pachapachongkan amen kakaker chapta tuwecha kaya niya kita more te avoid sang pukas pwede lang kamu ye amen okay cha pa na kapakapanlitan kamu aleta Christ main coach kalanganan kamu pwede sapol mamumasan kalangan kiyang kamu sapol mamulimpak so chicken ranwich ipilata mo itang kamu ay more irichungata wani mo na mongyong wani mo na more Oy kasamoy kamoy yan kachlang lalay kaun dai mor uyalay kaun away son kamor sang mechkola kam kachinta tang niya imen kalinganay kamoy na isang ko Rusya numaran kaun Jesus siya wakoch kapunga maramoy kalanganen kamoy o maing sam kalangan kiyang kamoy mor ko Rusya o maing coach mesepileo pananan kila coach o father maing penir kachin mangi ewo mauro maing siya wakoch kalangan kiyang kamoy sapol mamumasan maur memanaman o mesarawi maing coach men kin kopungach maur men kaskuliyach maur saleti o God yes Lord the power of your word o God maing siya wakoch sa panchok sa palo God songkan ko Rusya Lord nanach mauro maing sam ach mauren liki kamoy ach mauren kapakap wasakan mesakokola wasakan mesapachpachang o maing sam maing siya wakoch kaping kiyang kamoy o Lord masanen pano masanen kangang o Lord ponach maur kapayata maur ko Rusya o God so chicken run with me pachang kicho Lord iral kan mapilpanto ta karong life watch more Lord kapakap kilaral maur ko Rusya kan o God may maur yang kamoy o God backslider ko o God maing siya wakoch panchangay kamoy o Lord pan call out to you O Father glory to your name O Lord come watch and continue maing sam bless them and use them O maing coach kalangan for your glory O God in the mighty name of Jesus Lord kapakap kilach maur niya filpanto ti sang nan life watch maing coach come watch and kapay kichata ko Rusya apapalikich ko Rusya O maing coach kalangan hallelujah sa loob ang prong chupa na O God in Jesus mighty name we give you back the glory and the honor thank you Lord hallelujah Jesus